May you remain standing because we'll have the national anthem when the princess is on the stage. You may be seated. Your Royal Highness, Princess Angelika, Lātūfuipeka, Tuku'aho. Ladies and gentlemen, welcome to the Blue and White Fundraising Ball tonight. We'll start our program tonight with a prayer by Reverend Leslie Tonga. She is an ex-student of Queen Salote College. May we invite her to start our gathering tonight with a word of prayer. Whaftai ki he ki ko hi koe. Kamat anga o ngā ue a koe ni hutau whapapa. Ki he o tō mawhi. Si he patak whoki ki he tō tahai o tua. Aia koe tamai ke mo alo, mai lang mari e maa mani. Ne a whio I ho tau rotonga. A te he whoka e ko whatapu ki he tāhine. Princesi Angelika Lātūfuipeka na laiwala matao. Tuku'aho koe princesi au e otmo tutonga. Te kai ngā tai, ka koe
whafafonga High Commissioner o Tonga I Australia. Pea koe mea ta koia ai mang pataloni, ai korisu tuku whakakatoa o kuin Salote I Australia. Pe foki ai whatapa tuki ho eki wa mamadapuli, whatapa atuki kau a ke kau katoa ke te motoka whakawhi oi pōko ini. Pe foki ai whatapa atuki e kau tara eki wa mo hataki lotu. Ia ko whakatapu ki he ho eki korisu tuku, korisu mua, oi korisu kuin Salote. Pea pehe foki ki he korisu siupili tapu, a pehe foki ki he korisu pilo levu, a iau ku tau I heni e poko eni, koe koe tau ngau e whakataha, o kwhai. Ia foki ai whakatapu maki he I poko eni ki he Palestini, oi korisu tuku kuin Salote, o kuni I heni, e pōni, ko Johanna halot whapula. Pea ki hene komiti o koristu tuku. Ka tā mua mua au keu tāri ai whatongia ko whiri he komiti ke whai he pōko eni. Ko whai ai lot whaftai ke eki. Te kamata aki ai lotu o e pōko eni, whamore more tahini, ka whai pe mua hatau hini, aia koe hini o ko whiri ke whai he pōko eni, koe ni mangean mi mango furmaua o hini, ko le atu pe ke hua mai, e hataha ke tau hiwai, pea tui o taimi mo I tāniti maupuno watu ke a Fiona. Ma tā pafua o hua wha e sa taisi hova elang Eloham. Des frausi, malo ho ngau e ho mau kuonga, ho ai ki teunga ia e mau mo'ui. Whai whoki eki, ai ki hurunoa, ai sing turi hua tahanu. Let's pray. Tua mas a Fiona, koe mau tamai whahewani. O mau puno watu, I hoa ko ini kamatanga, o ngā wei. Ki whai ai mau whakaapa kakato ki ho awhio, a koe na ki ko ke hanga o whakahoko e poko ini, neo ngana e whakatutu ube mi mua, ka ko hai nai, ke ni whakahoko, a koe awhiona, ni whakahoko e poko ini, o whaftai ai ho maurangmari,
mau tomua puno o Tuku'aho ki ho afio a o tahini a pataloni o kolis tutuku ka ma foki ai komiti be mangawe o e poko in al ofa e afiona fa tapu kina mai mua pe he foki ke to tako to pe ko mau i faleni eki ko mau katoa mai ko e ofa ke whai hanga ue ko hipe ko tokoni ke korisolo tonga kuin Salote ko tokai mananga ai afiona ka mau whakahape eki ki ho afio ko hiko e mau whalala o tuku ko toa pe ki afiona le poko e makole pe eki kau mai hala mai e maanyoni i he whawhiawhia o e poko e ko mau amanaki ko ngai ofa ko toa pe e mau i he poko e ni e whaki atu ia ko ha mea ofa ki e korisiro tonga ko i pe ko e tō tupu o tonga i he loro tonga pia moe ka hauna rua mafia e afiona ma kore eki ke tapu e kina mo a ngā weni i o tua pe ke hoi fua mai aho o afio ke malali o kwhai e poko ini ko kore ia ma whai kotoa pe ia i hua whau alo ko siso kalaisi kako ma wham ui amen. Your Royal Highness, distinguished guest, will continue with our program tonight. We'll invite Sioana Lātūfuipeka to have the acknowledgement of country as well as the welcoming speech. And then Sioana will also say a few things about why we're having the fundraising tonight. Sioana Lātūfuipeka is the president of Australian Queen Salote College Alumni, and we are very glad that she is here tonight to give us the speech, and she will tell you about the reason of the fundraising. Sioana Lātūfuipeka. Let's give her a hand so that she can come along.
tau ka apa ki he raki kakai o e whanuan, kakai he kohiri, lo tongan, te moe ka hau. Whadap ke awhiwhio a tai hamai. Tapu moe tahine whaafe wharangnani o katoa na he pōni. Princess Angelika, Lātūfuipeka, alai walmata na pua o kalani Tuku'aho. Ko e tanga whekaulahi i he wā, ko e pule anga whakatu, na Moimoi ki langi, mo pule anga whakakomini weri o Australia. Na ne mai moa he kori skuli Salote, pe akune hapai a whakalangi i he University o Geneva, Switzerland. Pe moe master e ua, i University Talao Australia, o Piloa ko ANU, Australian National University ACT. Ko siweri tai amoni, e kolisi kuinsante, whawheta i maukoroa. Ko papanga e ke aho, e ko tupe tai ke matalafo. Whakaata mai ha whainga maarie o tu hoko ki langi, ke whai e me whakahoi fua he pōni. Isa, ko whakatou ka tea karia lomu pe au, pe hange hawa o masalu ngau e ai haawhanga. Tuku ke whakatulou, ke se tuu ngingila o kua ala me he kirukirua. O kou whakafofanga ai ka wako tutuku kotoa e korisi kuin Salote, ka pehe ki ngahi apiako kotoa e ngahi siasi i he pōni. A e mautaritari mo loto honga ia. Ki ho lau maari e lelei ka ke mea mai, e whakalangi eiki, ai maalari o pōni, e whakatonua e mau anaua. Whatawangi mo o tua mafi ke le tāpu aki mai, ai wheitu una mo e whare o haa mohe o fō. Pea ke whaki e ne meesi mo ene keresi, ke lakalakai mo nua i te ai mai moa, whakahoko ki tonga mo hono ka hau. O kuato ai ofa ki he kau whaiwhekao kotoa, te apehe ki ho mou ngahi whamiri, ai hou eiki o e whonua. Ai ngahi kau mea mo kai ngā ofa kotoa, kua mou fie maarie ke ka whataha mo ki mautoro, fine mātu a korisi tutuku, he hiki whonua ma ai whanau whine o tonga. I he ngahi uni mea, whakasino, whakaatamai, kai mua hake e nā mo ui whakalau maarie. Sino e mea te langi ia e tautamai ku he wani. I ha whei lau whakasenipi, te mo ofa aki mai hi pōni. Whawhetai tau hama, whawhetai vai manawa. Whawhetai ai ofa mate aki ki he apiako. O Queen Salote. Pea e hoko o mooni e misi, mo e misone, ai palesteni o ka wako tutuku kotoa, o e korisi ko Queen Salote. Tahine kuini halai wanu mata Tuku'aho. Queen na nasi pau solo. Tuku'aho. Ko e kaweinga mo e ngahi whakaanaua mo e whakaano o e pōni, ki ha seniti e whoaki. Ko uhi ko ngahi mau tapu me hawhanga nai hoko i he taingo nai whaia e awha. Ia butu ngai ai whatang o e pōni. Tuku ke tatau atu aki ai ki taanga o ku whakahao pehe. Neo mo e mama mo hoko kia si e te whatongia. Whakao mo ki whakatau lama me he sia. Ko e wholofola, ko e kāpasa i e ta whanonga. Ko ta kāpteni e toka pei waka. Tene uli mo ta whoe ka tōha matangitaka. E whakawheta ia e tō whohe e masila. E whakahounga ai tā a usia o ene ofa. Ko hoto ka kala tau lero ni ngata anga. Lewelewa i malanga tu a ofa. Thank you, Siwana.
And Siwana had acknowledged the Ngunnawal people, which this is the land that we are gathering on tonight, and acknowledged the guest of honor tonight, Princess Angelika, Lātūfuipeka Tuku'aho, as one of the students or the alumni of Queen Salote College. And the fundraising tonight, it is to help the current student back home after a few of the buildings were blown down with the cyclone a few years back in Tonga, and also the 95th year of Queen Salote College will be in 2021. So welcome everyone, and we've continued with our program. Sorry, the program in front of you. We'll try to move on now and start with having our dinner. So we may ask people to just start from the front, few tables here, and just proceed to the back, to your left. There are the caterers there, ready with your dinner tonight. Just get it and come back while the DJ is playing some island music and everybody's welcome. You can get your food and still dance around when you come to your table. But please get the food and come back, and we'll continue on with our program. Thank you.
ai pei ko e tua ki mātua na nā wako e ko i si o kui Salote. Koe taimini, ko teu mai pepe a koe ngahi whaika, ko hinga te tau hoko atu ki ai. Hoko e tau hoko koe e entertainment, so we'll have our entertainment starting now. Group or house number 1 and number 2 online. And the dancer is Angelika. She was one of the ex-students of Queen Salote, just to give you a fact. And she's going to do a Tongan dance. And I believe part of the dance is what she had learned when she was in Tonga, studying at the Queen Salote College. So it's Angelika for house number 1 and number 2. Canberra
Manako tahay polisi ko in Salote ng polisi ko tumo. Plain fair blue. Koe tayo ko na bain na polisi ko tumo. Kaya behavior to chaudi itu ka. Bain na rin plain fair blue. Koe boni ya. Tayo ni patulowa. Koe fasieni. Polis kokuin Salote mo polis ko tupo. Ko te lire koe muy taha. Na ime mai peta hine e rafata. Tupe polis ko tupo ke na no fo muy e ko na tolu e fai e ta pui e poni. Ko ya polis ko tupo ko fasi e bueno ata pe ai baba e. Plain Fair Blue is one of the songs that was composed by Sioana, our president for the QSC Alumni. Her father composed this song and had been played all throughout the years through sports competition and any other occasion of Queen Salote College as well as Tuku'aho College. So tonight, Plain Fair Blue will be played and all the ex-students in the alumni are asked, it's your song, be on the floor. Thank you, DJ. Thank you.
Tuku'aho ma Tuku'aho kun Salote maro fai tau whanongia mo tu whama i tau whasinongia mo ngai apia kona tau ofai. Tau hoko atu ai pe i he polokalama kuia o e tau entertainment. Lo pe tahine kai whahoko atu ai pe ai whare whika tolu. Aia e kore ia misteri ke le whakahoko atu ai polokalama kuia kunau amanakue ai kurupu ke nau whakahoko atu ai performance. So we're asking Mystery to introduce the next group. It will be house number 3 and I guess it will be a group performance. So we'll have a song while they are getting ready. The desserts that
please, whenever you feel like having it, just go to the tables at the back and take some. We'll have a slight change with the groups. The house number 4 will come on down and we'll end up with house number 3 because little Isabella want to do her dance now. So this is Joanna Paula's group and Fane. So all of you who belong to that group, this is your turn. Isabella, Fane Butler. Koia kuwhakahopo mea soana, watulowa petahi, koe te pile mani o kui mua, ka wai anu whaiwhikau, mau, kai o maafoki a Nina, hoa o ka lahi ki mua a sele kutoa. You are part of this dance. That's us. This lady. That's my sister. Yeah. Let's give a hand to Fane, Isabella. Fundraising for these students and time who really need the help, and we really appreciate your contribution to the Tongan Women's future. Thank you for that. So in honour of that, we've come with our Legion Mother group, really ACT champions for the Tongan and Samoan category, and that's something that we're very proud of. And so today, unfortunately, the boys were still working when we came here, so they're not performing, but how fitting it is for an all-girls school to have an all-girls dance, right? So
very hot, and you either have an umbrella, or shade, or a fan. And the fan has very multiple purposes. You can use it to fan the flies from your food, to keep it warm, and also to wave your enemies away. So, okay, now, girls, come on down. And this falls out after her, and in honor of her, we want to return. It was composed by her, which is fantastic. Oh yeah.
Another round of applause for these lovely ladies. And we heard they might be going to Salote in the following years. So we have a year of study over there. There is a program of exchange students. So we heard some of our girls here will be going to Queen Salote, and some of them over there might be coming over here as a cultural exchange or education. Tahi he walope o mea ko la mai ai tokalama e whawhiwhia e he whiawhini e tunga mātua e koristutuku a korisko Queen Salote. Ko rea Lātūfuipeka e iki ngā wana, ko māo me hui, mo kātaki o lava peki ai o mak mai re ai, mo iki ngā ua that deserves the table at the back. Please proceed over there when you feel like having some. We'll continue having a few more songs from the DJ, and please feel free to get up and dance. I
I guess the DJ would like that side of the hall. This next song is for all of you to get up and dance. So we heard, I guess DJ, that's what you want. A song for that side, the right hand side of the hall. It's your song now, please get up and dance. Only if you feel like it. Thank you. Tahine ko tuipe ko mau mai ai kau fefine pe moe ta reflo I boni. So we'll start our raffles. 13 of them. So hopefully some of you will get one or two. Tau kore atu ki he ave kia Nina, e nei toho e tikite, ko ni pea.
Our first prize for tonight is a kilo of Tongan kava and chocolate. And the winner is D009, is it? Orange. Orange, D009. Kataki ataha me he kinautoro ko ia. Sean Kickett. Malo. Malo, tao hoka ki he ua. The second prize, another kilo of Tongan kava and chocolate. Go green, C012. Green, Toifoki. What number? Koe tau pārewhika tonu, the third one. Coffee and chocolate. Koe pārewhika tonu, third prize, Tongan coffee. It's going to be yummy mixed with coconut, I guess. And chocolate. Orange, D037. Orange, D037. Malo, kataki mai o wato pale. Price number 3. Fourth prize, it's another coffee, Tongan coffee and chocolate. Purple, B009. Purple, B0. Fifth prize, another
Tongan kilo kava of kava and chocolate. Purple B057. Purple B057. Another key kit. Six fries with wine and chocolate. Finally, we get a blue. Blue A037. Blue A037. Wine and chocolate. Oh, purple B006. Another wine and chocolate, blue A058. Blue A058. Another wine and chocolate. Blue A009. Blue A009. Another wine and chocolate, green C017, Lātūfuipeka.
of goodies, wine, coffee, and a whole lot of good things in it. Orange D014. Orange D014. Second last prize is another basket of goodies with a Tongan mono or Tongan blanket. Sorry, it's just a basket of goodies. Blue A070. Blue A070. Or 70. 70, sorry. Sorry, we have 3 more prizes here. The Tongan mono. Okay, Purple B037. Purple B037. Our next prize is a ta'awala whao. It was woven by the Queen Salote College students. So it is one of our prize tonight. So it will be a memento for you to keep of our occasion tonight. Orange D032. Orange D032. Our last prize, it is our coat of arms, the seal of the Kingdom of Tonga. Now she's dancing, there's a dance for that, for the last prize. Can use it to decorate your wall hanging. It is good to end with a blue.
Blue A057. Blue A057. It is going to be a redraw. It is given to the law so they can keep it as a reminder of tonight. Tahime, kalau peru ako mea, koe kakangai ki prokalama koe, kau ako peru ngā pare, ko mea awha mai aki he konstitutuku, ke whakahoko I e pōni, ka e tau te whito peki he wheitu ono, ai ofa pe mo e tokoni o omi I he pōni. So most of the prizes tonight was given by Her Royal Highness to support and help the Queen Salote here. We'll have a song and that is for everybody to dance. For those who didn't win a prize, you can get up and dance and get warm. Ne ai ki tōnga whimatua na nau lawa mai pia me he koristutuku pia me I Meripoane, ku he ni ai Susana Latu, pia oku lawa mai pia me I Sene, pia me he komiti I Sene, atu I Mala Fifita, kai umaasi moa tau ngā kawa, o whafofonga mai ki nau tolu pia ku o atuai ai whamalo lahi, ki he lawa mai pe me Meripoane kai uma a fokia Sene ke kau whataha pe mo I koristuku I Canberra I ono whakakato o tau whatongia I he pōni. Te tau hoko atu ai pe ki he rea whakamalo. We're coming to the time of Vote of Thanks and it will be by Matelita Koloi. She was an ex-student of Queen Salote College, one of the outstanding one, and also a teacher, and she was just back from Tonga about a year ago doing some volunteer teaching after her retirement here from Australia, so she will give the vote of thanks tonight. Whatapu ki he awhio ai ratua matau orotonga.
Patapatahini, Angelika, Lātūfuipeka, Tuku'aho. Te pēki e whataha katoa pēku ke whātā koe e ki ke heni I he pōkoe. A tā mua ke whawhawhonga atua e koe si Tuku'aho Canberra I he whiawhini harea whakamaro. O kuongo I maa whāna a taha katoa pē he pōni. Ko tui pēku ke ongo I Pea la ve, pea mea I tahini. Ai whamahana e otua. Ko tau hauhanga. Koe ki tau tola. Ka koe ni hemi. O kumakehe. A hono mea kotoa. O tau whawheta e ai ki heiki. Tahini o ko whiwhawhonga atu. Ho o whanau koe sutuku. Ai vela ma whana os. Ko I koe taki mua. O ko ke whai mai ko I slorotonga, mo ko I sutuku I tonga. He tapa ko toa pe. He mea ko toa pe ki he ako lorotonga. Pa te pehe pe whoki I he ko sutuku. Hange koe pōni. Koe ngai mea awha I pōni. Koe mea awha. Whaki lai tāpe, lai tāhini. Pea whadola, whama whana. Nea tō sia ki ko sutuku I Canberra. Ke hoko atu ai whenga, ko hinga koe ki apeako, ko eni I tongo. Pea poke ai whamaloa, ka motoro ko toa pē, ka whai whekau, ai mātua. Ai kaunga mea, nā mo whaki, hanga seniti, hanga mea ofa. Ko hipe koe katanga atu koe nai watu I he pokoe. Ma whatawangi pē, e hana he otua tāpua ki motoro, mai te whakoloa mō nima, ke hoko ko atua mō ofa, ke hangahi apiako pehe, o hange ko koe skrit Salote. Your Honourable Elizabeth Kirkett, the Shadow Minister of the Multicultural Affairs, Families and Youth Services, ladies and gentlemen, we are so honoured tonight for your being here with us, for your support, for your smiling face, for your dancing. Everything that you are doing here tonight, it encourages the ex-students of Queen Salote to do what we can to help Queen Salote College, their buildings, their resources, anything we can do from here to help them to improve their education. I was in Tonga for 4 years and I came back last year, did some volunteer work. And I understood the need of the students. And I'm so thankful to you, Tahini, for what you do. And also for you, the ex-students, parents, friends. And I hope tonight you enjoy what we do tonight. And I'm asking you, don't go away. Stay around. Dance the night away with us. Because we love you. And we are so thankful from the bottom of our heart for your being here to encourage us, to support us. For your ofalahayatu mala. Malo Matelita.
tahine te tau kore ai peki he tātai whaifikau mau monu kene whaipe ia ai ki I tāpuaki tuku pe hoko atu ai pe ai fia o I pōni o ask Reverend mau monu to say the blessings and then we'll continue until the last song, so probably till 12 midnight and then we'll go back before Cinderella change. DJ o tae mai foi fasi kai whamao popo mai ai kolistutuku pe mei mui mo whatongi ai pe tau toki hoko atu ki he whaiwhikau. Olo ke ho mea Raina Princess o penni mo mātua tangata nau kore mai DJ ai mua e tau mea ke ngari polo wai koe mo ki slow e hanga lulu pe he kakai pa ke ai mo ki slow mau whe lue pe mo mau ngai oa sai ala mi
Welcome to the time of the gift presentation, and we ask the Secretary of the Canberra, Queen Salote Alumni, Toki Lupe Toefoki, to do that part. Paula, tau ko le lewa hen ke whai whikau ke me whai ai lotu mai tau tolu pe aus pe toki hoko tu ai pe tae whasi ka koe wha osia koe ia pe o tau tui ke to me ai tau tahine whawhi whalangangi pe a tau toki mātuku atu mālo atu. Your Royal Highness, Honourable Cricket at the back, you probably wonder why a male finishes our occasion tonight, given it's a celebration of a all-girls school. Let me say I have been summoned by the President to come and say a short prayer. That's why I'm here. If you think, or if I have portrayed anything that might have given you the idea that I went to Queen Salote College, let me assure you I didn't go to that school. In fact, the school that I went to, and Moala and Manu, there's only a fence that separates Queen Salote in Tonga High School. So I think by extension, we were part of them and they were part of us. So that's why ke tau lotu. Whawhitai o tua, nā ki mautolu he ka mataanga, whai ai ho mau whakoloa he tāhine, seu ke ka koe pataloni, o e College Queen Salote i Australia. Ka mau whatahata i o whae mukuloko koe ni he mai moa e tāhine. Ka mo e ka inga te heke Palestine, College Tutuku o Canberra. Koe manatu meri e pe mo e ofa. Ke he College nei whae e lalanga ngahi mo ui, whakasino, whakatamai, ke mo whakalau maari. Pea mau whawhitai he whawkoe ni, ka waki mai tāhine, whatahamu ki mātou, ka mau ka mātuku. Whafoki hao ki mātou li he kresa tawa i ko Sisu Christ, pe mai ofa e atua, pe mai whio he lau maari maani. Ki tau tau li e hoan, pe o nahiri, kai whai po tangata. Amen. Fascoli wa ia ma upeni na ma o